Урматтуу соцсеттеги достор, апалар, эжелер, ассаламу алейкум. Энди кечирээк түнү көрүп калдым. Сыймык Жапикеевдин Адахан Кимсамаевичке болгон кароолоо пиарынчы. Мен да өз ой пикиримди баягы мыйзамда жазылуу да ар бир адам өз ой пикирин айтканга толук укуктуу. Ошо мыйзамдын укугунан пайдаланып, мен да өз оюмду пикиримди билдиргим келди. Эми урматтуу Сыймык Жапикеев, силер Адахан Кимсамаевичти каралап, силер анын электораттарын, шайлоочуларын жок кыла албайсыңар. Анан кийин ошо каркыра өзү баягы шайлоого жакын башталган ошо каркыра башталат. Ошонун жана 1, 2, 3, 4, 5 сериясы болчу. Силер да бир сериясын аткарып атасыңар да. Сен ошол мыйзамдын чегинде жүргөн киши катары, мыйзамдын үстүндө иштеп жүргөн киши катары, сен каркыра менен каркыранын казактар менен кыргыздардын ортосунда болгон договорду билбесең, сен айбан эле экенсиң, мындай эле айтайын, бетиң эле. Айбан эле экенсиң. Сен эгерде чындыкты чыркыратып айтам десең, элге жеткизем десең, эркек чыгып туруп, ошо договорду окуп берип койбойт белең. Эгерде сен билбесең, мен айтып коеюн. Каркыра өзү 60.000 гектардан ашуун жер, тоолуу жер. Анын 625 гектар жери бул илгертен талаш маселе болуп келген. Анан бул 625 гектарды биз казактарга берип, казактардын 1136 гектар Иирису Кылчыкбай дарыясын бойлогон жайыттарды биздин саруулуктарга ыңгайлуу дегенден алганбыз да. Биз утканбыз да, 500 гектар ашык жерди утканбыз да. Же билбейсиңерби аны? Адахан Кимсамаевичтин колдоочулар бул каркыранын немесин баарын билип бүткөн. Мага ошо көлдүктү, личный көлдүктүктөр айткан, эң туура эле чечим болгон деп. Чолпон Байекованы апчык. Эгерде ушундай эле каркыра тууралуу билгиң келсе, ошо Чолпон Байекова комиссия түзгөндө, ошо саруулуктар 1,5 миң адам батасын берип, жакшынакай кылып туруп жолго салган. Мына ошондой болот чындык. Чындыкты чыркыратам десеңчи. Туура, күчтүү адамдар артынан ушундай жаман сөздөр жүрөт. Ошо Адахан Кимсамаевич силер көтөрүп аткан маселени 25 жыл, 30 жыл мурун 30 жашында көтөрүп койгон. Силер ошону жаңыраак кылып туруп, жаңыртып туруп чыгарып коюп атасыңар да. Сен эмне болуп каласың? Ал кухняда отурган эмес, парламентке президентти, премьер-министрлерди алып келип отуруп такалаган. Ошондо да жалгызданып өткөзө албай койгон ошо программаларынчы. Эми сен түйүнө жетип берем деп атасың. Никогда программалар, алтын программалар жазылып берет. Максат байке сизге да айтып коеюн. Программаларыңар алтындан жазбайсыңар. Эч качан өтпөйт. Эгерде программалар ишке ашса, Мадымаров менен Садыр Жапаров ашырат болчу. Жалгыз тепкиге калган. Мына ушун чынында ушу чоң казатта ушу эки инсан гана күрөшүп келатат. Силер чоң казан элесиңер, кухняда отуруп алып, пияз менен боорду куруп коюп жеп отурасыңар да. Антип адамны силер Адахан Кимсамаевичтин абийирин төгөмдөп атып, өзүңөрдүн абийириңерди төгүп алдыңар. Эркек болгула да майдаланбай. Эркексиң, эркекче элге чындыкты алып чыгам деп атасыңбы? Апчык да чындыкты, договор турат, жазылуу. Апчык вициктин немесин окуп бер. Мындан да болгон экен элдер. Каркыра тууралуу маселе жок экен. Эч качан маселе болгон эмес экен. Болбойт бул деп эле айт да. Билем мен ал каркыра тууралуу видеороликтерди чыгарышып, жасап чыгарышкан. Сен мыйзам үстүндө иштеген адамсың го прокуратурада. А кандай билбей калдың сен? Сен тек гана бул Адахан Кимсамаевичтин электораттарын айнытуу. Ойлонбой сен ушун сен эле айнып кетет экен. Жок, жаңылышасың. Биз ушундай силерге окшогон эл бузарлардын артынан жана ошо бүтүн эле президенттик шайлоодон баштап бүтүн эле 1 миллион адамдардын укуктары тебеленип жатканда мен макул эмесмин деп элдерди кафе жолдо катар түнкү саат 12-1-2лерге чейин, Москванын алыскы шаарларга чейин кол топтоп, келгиле 300 миң адам чогулалы, мыйзам боюнча 300 адам чогулуп, референдум өткөзөлү деп бүтүн эле жар салганда силер каяктылеңер? Эми шайлоого жакын мындай
oyundарды көрүлө жүрөбүz го. Мындай oyundардын бири силер болуп калдыңар да, oyunчular. Ушинтип ойнойсуңар. Же либо акчага ойноп атасыңар, же либо бир как-нибудь бир жерде мейлеп атасыңар да. Же бир жерде обещать этип койгон. Силер антип адамдын башын айлантпай эле койгула. Элдер уже силерге караганда умнуйраак болуп калган. Кыскасы мен ошондой оюмду айткым келди. Андай нервиңди эме болуп, көзүң чакчайтып нервтенбей эле кой сен. Адам элдин адамы болом десең, сылык эле бол да. Сага ошо нервтенгендердин далайы болгон. Адахан Кинсамаевдин алдында азыр ассаламу алейкум чөгөлөп жүрүшөт. Нервтенбей эле кой. А сен нервиңден коркуп кеткен эч ким жок. الخيل والبغال الخيل اللي تركبوها وزينة. Onda kolun götü sıylı kişiler gelgen bolsa baylatmaz dep süt emdi. Bana uşulardı soyup gidelim. إذا كان رجل يعني كريم جدا ويكون مثلا من الناس الملوك يعني يطلق اسمه هذا الصغير. Bunda bir kişi kayıç bolsa, o dünyada safarga tapkan bolsa, alıstan gelgen kişilerge onda çok baytal değilerdi söyledi. إذا كان وليمة كبيرة جدا أو في تزويج البنات أو النساء من هذا القبيل إذا كانت الولاية مثل هذا. Men balamdı üylesem oşundaydan bir ekini soyup. إذا زوجت ابني أنا ذبحت مثل هذا اثنين. Maşallah, maşallah. ودعوت الناس يعني جميعا. Bir cılkını 150 kırgız ceyim. هذا الإحسان واحد هذا يأكل 150 شخص. Maşallah, maşallah. 300'den 300 kişi çakırgan olsam ne kişi soyup. إذا دعوت 300 شخص لازم أطبخ اثنين هذا حبتين. Bizde her bir cılkının sanının özünün bunda bir manisi var. Kanday kişiye, kanday kişiler. والفرس كمان مثله هنا أن كل عضو له خاصية يقدم لشخص معين وكل واحد كذا حبة دبة لا. Ondan çok cılkının kavrgasın nekige cılkı çıkabiliyor. هذا اللي هنا اسمه هذا ضلع. يقسم إلى 3 أقسام يقدم ل3 أشخاص. Şu bir kavurga bir cilt olmuş sana. هذا ضلع هذا واحد يعتبر يعني واحد نصيب للطائر. الأسعار غالية هنا ولا؟ باص عندك هذا. Bağısı Bişkek'te usul şuna oturgan bir 80 bin. 2000 dolar. هذا في بشكيك في مدينة بشكيك مثل هذا $2000. Ayrılar var. Onda da var. Ayrı. O sonra 3000 geçeyim beraber. هذا يصل إلى $3000. Jakşı, ulak çaptan ayrılar. إذا كان قوي Çocuklar var. يدخل في السباحة 15 bin 20 bin هذا dolar. يمكن تقريبا $20,000 ممكن إذا كان قوي جدا. Ha. 60 bin dolar. إلى $60,000. Havar yemek bir هل رياضة الخيل موجودة هنا؟ أكثر من جالوش أكثر مهم درجة خامسة. Biz Kırgız atlı üstünde, Tuğlaoz atlı üstünde. نحن نولد فوق هذا الفرس ونموت فوقها. Ben balamda sünnet götürürsem dahi sözsüz atçavış, kulaklarız. إذا كان في وليمة ختان للأولاد الصغار يكون هناك مسابقة للخيول. Atası ötüp etken bolsa o şunu aşın derse bir 5 yıldan 10 yıldan sözsüz atçavış. وفي الولائم دائما كلما يكون هناك مسابقات للخيل. أي مناسبة يكون مسابقات للخيل. Attın üstünde erkek jigitlerin taymaş atırgan 9 tür güreşi var. هناك الرجال يكون فوق الفرس يكون هناك مسابقات بين الرجال فوق الفرس. نوعية 9 عندنا 9 نوعيات من المسابقات موجودة. Attın üstünde çağ aparatıp ayvay kattın çağ aparatı o şomenen cağı menen atıp kıyındı düşürüp alışınız gerek. هناك نوعية واحد يسبق بالخيل وفوق الخيل هو لازم يضرب بالكمان. بالبندقية. بإيش هذا؟ Atmenen حملة صغيرة. Atmenen çağ aparatıp yerde durgan kıyındı alıp kaçışınız gerek. وهو فوق الراس ويأخذ هذا عملة صغيرة في الأرض يعني. Kaçıp etpartkan kızla atmenen kuğup barıp bıçakta böğü alışınız. ما ينفع لو يسمونه ده. Olur ben çıkarım. Ay çıkarım da erkek çıkarım. هناك عندنا في الجاهلية كان Kız kuğmaydı. قص قوماي. هذا يكون مثلا البنت شابة
إذا شردت بالخيل والرجال كانوا يسبقونها إذا وصلوا وكانوا يأخذونها يعني إلى بيتها كان غير متزوجة طبعا هي يعني كانت في الجاهلية يعني هي تأخذ الخيل وتشرد وهو يلحق بها؟ نعم يلحق به ويقبلها ويأخذها إلى بيتها وهي تكون زوجة له هذا كان يعني الآن ما في Attın üstünde durup alıp birin tartıp düşürüş gerek. Erkek, iki erkek çıkıp, iki jigit çıkıp, birin tartıp düşürüş gerek attan. O da هناك يكون رجلين فوق الفرس ويكون كل واحد يأخذ على آخر إذا ما أسقط الآخر يكون هو الفائز هذا موجود Attın üstünde var atıp, yerde yatan 90 kilogramlık torpaklı kötürüp alıp üstünden koyuş gerek. وهو يكون فوق الفرس ويأخذ من الأرض تقريبا 90 كيلو 100 كيلو ايش يكون الأمام القادة شيء قادة يأخذ على طول يرفعها وهو فوق الخيل. يرفعها نعم يكون هو الفائز Aslında Kırgız boluş kıyım. وأن يكون قرغيزا صعب جدا Bırak bizde dikkat yok. Görmezler biz gelen mümkünçülük çok. Ada pul oynamaz. Bırak o az celet. Pul celet. Bizde cıl kaz bolğandığı için düşündürüyoruz bunu. Bizde Kırgızlar Karışkır'dan giyin ikinci orundayız. ونحن في الرقم الثاني بعد الذئب في أكل اللحم هكذا يقولون